Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Beng, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno tuggareng. Nagduduma ti akam na. Bida kontra bida ken observer. Di yung arod di waya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya ana Paul 1. Lugaw kayo dita! Lugaw! Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Anya mo na ito na nag-trending iti Facebook. Apay? May papaniti lugaw asaan ka nga essentials. Nagkunamot kat makanday ta. Kang runaan akasapulan ti tao nang runa ita a pandemya. Jesus, narigat ti agsaw. Apay, saan da nga taan na orient lagi ti at tanod kan opisyal ti barangay? Kasla na pala pasak day kang saan ko lang anay kaskaso launay. Nakadaron pa ni di malakan niya Anya nga ro din tinapasama. Nagkid daw da iti dispensar. Nag-public apology da. Palalo man dagitan. Pura dagiti tanod. Saan da pinalusot tayo rider nga agi-deliver ko may tilugaw. Ngamin, nga po ta naka-ECQ da dyan lugar at da ka no curfew da. Kaya dagiti lang agi-deliver ka dagiti essential needs ti mapalubusan. Ay na po ay. Makasaw da tao iti dakas. Saan ka nga na may bilang essential ti lugaw, tagbiag ti tao nga oray awan ni lugaw. Ni, kunana? Apay, essential ni lugaw, kunana. Kaya mo ka mabirbir nga sa ni ti lugaw kat ti Vice Presidente. Wana, no nilay ni, saan nga essential? Napagungtanda agasam. Pay sarada pay kat kuman ti lugawan. Nulugawan na pagtatrabahuan ti rider. Ano, nyakit nga minan tagita. Nga raw. Sige dong. Amo ka saan ka pa erong marita Domingo. Nagsurat ka, adakan ka. O malatiwag ka dananang. Sige. Nasuratak man kiday ti may papaniti lugaw. Balabalak manita ti istorya may papaniti lugaw. Aramidag at ininguso da tatang ket lugawan. Tangay pandemya pa lang. For deliveries aming order. Rugya ko. Titulo ti istorya. Lugaw for sale. Lugaw for deliveries. Ay,
Ay, makaunamot tayo suyab ko. Kasano kaya makalugaw ako. Basta makasurat ako. Mayat na panunot yung negosyo ita a pandemya, Rosa. Makabulan ka nung under ECQ ti lugar tayo dom. Maparitan ti aglamay, iso amay sarapay lang ti punerarya. Iso anangala kami iti temporary permit para iti panaglako mi iti lugang. Kasadong mo ti panaglago yun, kung saan na basta makarwar na iti tao. For deliveries Mayat. At dandag iti nakatulag mi nga da motorsiklo na. Kan nangala kami mutlang iti pases da. Mayat. Masapon lang ang maipost iti Facebook kan i-text iti friends ko. Sa bagay. May isang essential needs dahil tata, makan. Kan na ekonomiya ko namki di Why? Iti ba sila gatad, mag-upon ti bisin ti tao. Kan mas nasustansya ngam iti noodles. Ayaw na. Ay naawan aramidam, tulungan da kami langan kadanana ngagluto kan agisagana. Iso Sa anak mo't kading agsurat ita Ay, apag iso nga ron Sige, agorderak mo't iti karnit manok kan daddo mapaya kasapulan babaan iti online. Agasam na ita? Saan ka pa na makitsinda ita? Mabalin mo lata na pa i-deliver. Sige. Oray sakmut nanti may isang agi-deliver iti lugaw. Napintas mo tinapanunot yung alternatibo a negosyo. Bayat ang maingitan ti pan nakailuka ti punerarya. Gapo iti baro. Pamilin ang maiparit pa lang ti mabayag alamay. Mabalin mo't nga maksimum ti talong aldaw. Kun man ti malamayan, tanwad na matay, ibagada COVID ti nakatayin na. Kaya ti mapuuran na dagos wino makrimit. Iso nga road ang napanunod ni kiniro sa ti alternatibo ang negosyo kan makatulong pa dahito kadagiti ka barangayan kan kailyan pa yan Wen, gapo iti advanced technology, mabali na makaala kayo iti customer iti ruwar ti barangay tayo ang nagbugsutan. Ni Rosa ti makamu ti daytan. Malangarod, naska na may saganan dagiti kasapulan nyo. Wen may payan pa iti trabaho dagiti adda motorsiklo na kan sigod at tricycle driver nga awan birok da. Taman manaon ti agudong. Mayat dayta. Napintras launay daytoy ang napanunot yo bakit? Masapol ang maingitan ti curfew dito barangay tayo sa gudayan ti lintag wino ordinansa. Alas 6 iti sardam, aging ka iti alas 5 iti agsapa. Awanen ti mapalubusan nga gwarang-warang iti kalsada, no awan na patag arason, akada na tirwar ti pagtangan na. Uy, Chairman. Chairman. Masapol nga alerto lagi ti tanod tayo. Kan makitinulong tayo akagawad wano elected officials. Masapol data. Awan ti ado apambar ken rason adi makajute. Masapol lang No, masadot kayo. Nasaysayat lang nga gikat kayo. Tado ti mayat ken nakasagana nga agserbe kadagiti ka barangayan. Pudno reta, Chairman. Kang runan ti amin. Lipatin tayo pa lang ti politika iti dati a panawon ti pandemya. May sapa na ita naingat abilin ni Presidente. Madusa lagi ti matiliwan nga agpulpolitika ita apanawin. Rebeng na laeng nga kasta ti mapasamak. Ngamin, adu ti manggundaway iti sitwasyon. Tapno makaununadan ngagkampanya.
Nataray tinegosyo alugaw bakit? Nagano ti order. Wen nga ron. Mano na iti riders tayo aparang deliver. Saan lang nga aldaw? Aging gatrabi ada orders. Siguro nagiti masadutan nga agluto kan saan ang nakakendara kita. Saan lang nga iti nagbugsutan Ada pa yung dagiti orders manipot iti sa bali a barangay. Good. Isa ang masapo na 24/7 mat nga da naluto alugaw. Ada mo tayo iti naalayo para rabi eh. Wen Nagasam na ita. Ada lang arudan income mo. Nakatulong ka pa iti employment. Wen dakkel ti porsyento datonggal deliveries da. Kapintas. Kasta ko mati panunuton ti gobyerno. Mang panunot da iti panggedan dagiti umili. Nang runa ka dagiti nekat wano naawanan iti panggedan. Kasano nga iti biag dagiti makuna a daily earners. Amang namnama lang iti mabirukan da iti dayta nga aldaw. Nga iso mati pagbiag da iti sumarunong nga aldaw. Wano mismo a dayta nga aldaw. Wan nga ron. Kay masapulan na. Iso mati pakitsinda na iti kanunda iti dayta arabi eh. Aging nga iti sumarunong aldaw. Ado talaga tinaperwisyo doming. Ado nga ti mangibaga asaan da amatay iti COVID nga matay da iti bisin. Nang runa karag iti lugaraan na hard lockdown. Wano nagsubli iti ECQ, wano enhanced community quarantine. Naglaka ti panang ipaulog da iti nagduduma a pamili no. Ti damot nga rod maipaayan iti nananay nga ayuda dagiti agindag. Ayan tayo, sir. Ma'am, ada delivery dito yung barangay yo. Sus, nadanunan kayo matan iti curfew hour, sir. Amok, madam. Ngim, essential goods ti i-deliver ko. Lugaw. Anya? Ay, saan na mabalin? Kumplito iti requirements, ma'am. Oh, adoy. Na, itakman. Wan, ngam curfew houran. Inton bigatan da ita. Ngam, makmakan mo ti i-deliver ko, ma'am. Sagodayan ti pamilin. Mabalin mi ti agi-deliver lata kadag ito ita essential needs. Apay, essential needs ti lugaw? Ti lugaw, ma'am. Amang ano sa bali ti ibagbagayo. Ne. Ibibidyo nakpay. Uwan, ma'am. Ti ipakitak iti bus ko. No apay asaan ko ano i-deliver ti order da alugaw. Mom, saan amatay ti tao adi makapangan iti lugaw? Iso asaan ama ibilang nga essential needs ti lugaw? Iso ala dingitik sa rider. Saan ka palubusan? Saan ka nagpilit? Kasano nga rodan? Mabisinanan ti kabarangayan nyo anagorder saan amatay adi makapangan iti lugaw dayjay? Ken awanan ti adorason. Agsublikan iti bus mo kat saan amabalin? Iso ibagak nga rod kan barangay chairman Gusting. Uray pa'y chairman. Paglintagan da ito'y. Apay, saan na nga mo? Iso kat i-report kayo mat. Ta saan nyo nga amo tilintag nga ipatpatong palyo. Anya? Nagsalbagan day tataw. Nibaga nakit din, asaan akang runa nakasapulan ti lugaw ket makanday ta? Saan ko nga mo, chairman? Ken, uray ka no ibagak kada kayo. Apay, saan nyo ka no nga amo tilintag? Nagala sa panagdildila daytan. Anya barangay? Ije barangay naglugawan iti dayaan ti ili, chairman. Ti barangay ni Kapitana Bugsaw. Masapo lang makasarita, chairman. Apay, saan dangam mo ti kahit asawan ti essential goods? Tungan, ang nga at na diya kagawad. Anyat problema, Dom? Tatang? Ni Michael.
Saan da tinalubusan nga i-deliver iti customer mo iti barangay naglugawan. So nga wagam. Apay ka no? Binangunan lagi ti kagawad ken tanod da. Apay mangit? Porque curfew hour ka nun. So nginton bigata. Yuray na nga rod ti bisin jay tao, aging gatagsapa. Iso nga rod nga awagam, tay bagam anaharang ti riders mo. Ken awagak man ni Kapitan na bugsaw, tapagbagaan na ti kagawad na. Saan na mabalin na ito? Ireklamo kin ni Mayorman, ta makita da. Nimot Chairman Gusting iti barangay nagbugsutan da ito. Hello, Chairman. Nakaawag ka man, katrabrabi amigo Gusting. Wen, Kapitana, tada parikot. Ah, anya ka di dayta? Ibaga, tabareng makatulong at. Dakala parikot, Kapitana. Tanay, san ko na nalapdan, ti kabarangay ka nang ipan, iti social media, tinapasamak, ti barangay mo, itailang. Ha? Anya tinapasamak? Ti maysa kadagiti nalaing ang kagawad mo. Inarang na ti kabarangaya ken riders ti anak ko nga agi-deliver iti lugaw di ta barangay mo. Anya? Porque curfew hour ka nun, kasana na mabalindag i-deliver ti da. Anya ti i-deliver na? At nga rod nag-order iti lugaw iti barangay mo. Anya? Baka man di kagawad mo. Saan ka no akang runa nakasapulan di tao di lugaw? Taure awan lugaw kat agbyag. Saan ka no nga essential foods when no needs di lugaw? Kat makan matay saan? Ay, nagtungang akagawa din? Ay talaga. Inabog pa dagiti tanod mo. Akas laaso ti rider kan kabarangaya. Iso amakadaron na ito kini Mayor, Kapitana. Sorry. Trabaho lang. Walang personalan. Kwa, Chairman. Pagsaritaan ta kumain ton bigat na ito eh. Bayam, taong tak ti kagawad ko. Kan mang dadaal iti negosyo ti kagawad mo. Taong nga kasi tinakunam. Anya ti kapuna ngay bagana asa nakangrunahan when no essential needs ti lugaw. No nilugaw ngay bagbagada abi si Presidente akad di siya. Dahil tati saan ko may baga. Ngamsan siguro nga essential. Ay, sige. Ungtak manday ta akagawad ko. Naimbag arabi iyo, Kapitana. Arabiin nga imay kayo pailaang dito'y barangay outpost. Kagawad buntyang, si kakadi tinangharang iti rider nga agi-deliver iti lugaw? Wan, Kapitana, ta curfew mo tan. Tungang ka! Ah, Apay nga imbagampay, asaan nga essential ti lugaw? Asaan amatay ti tao, adi makapangan iti lugaw ita arabieng? ha, Imawag ni Chairman Gusting iti barangay nagbugsutan. Agdaruman ken mayor. Ket may ramramanak amasalit. ay, Ken oray da kayo atanod. Tabinugaw yung akas laaso jay tao. kuha, Kapitana. Kirigat na. Naka-video kayo pa'y. Ket impandan iti social media. Kababain kayo. Sorry Kapitana. Apay, saan mo nga mo akang runa nakasapulan ti lugaw kagawad? Hay, naging lalaing ka man na kunakon. Imbagampay asaan amatay jay tao adi makapangan iti lugaw ita arabi eh. Ha, No si kangay, ti saan ko apakanan iti maminsan nga uray lugaw lang, kuha, Kapitana. Sikati agsungbat iti na ito'y. No isot pa kaikatam awan maramidak. Sinalbag kakit di, ay na, apo aya. Nag-trending tinasawa video ng upload ti rider tayo, Chairman. Wen nga rod. Nasuspende, tinasaong opisyal. Nabainan pa ni Kapitana Bugsaw. Dito. Nalukatakon ti FB ket ni. Na-open ko matan ti link ang naka-uploadan tinasawa video. Tabuyan tayo ti public apology da. Sige man.
I'm so sorry, Sir Ryder. Sorry no, nagbiduta. Kastamutan iti owner, tilugawan kan ti customer da. Oh, naitatir man. Aklunag ang nagbiduta, iti panangibagakasan akang runaan when no essential needs tilugaw. Tungang kakit dia. Sa paila ko mata, madispensaran dak iti nagbiduta. Sorry, Apo Chairman, Gusting. Kanti anak mo nga akin negosyo iti lugaw. Iti nagbidutan ti maysa kadag iti opisyal ti barangay mi. Ipanamnamak asaanan ang maulit ti napasamak. I'm so sorry. Ay, apo aya. Pagda kami nakita kinlalaing kunam no asino da. Tanagbalin da opisyal ti barangay. Kunam no asino da nakangatuan kan katurayan. Fuera de los buenos sa kunada kagawad. Ngimkas na kunamon. Ado ti kasta barangay official. Kan opisyal ti gobyerno. Salbag ni ayat ako na ayaw. Awan pa'y umnaw. Agasam na ito. Lugaw business only. Maharang pa'y. Lugaw! Ha? Lugaw kayo dyan! Nadagla ko iti lugaw. Lugaw! Itaman pa'y. Nadagla ko iti lugaw. Ay, lugaw. Asaan na esensyal? Ditan kagayem tinagdibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo kin ko na. Tigre, padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayot kay ta. Mabalin, padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Kat kita, iti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynep. Adto iti istoryangin Campinol 1. Payakasta, Kapitan. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. May kado-ado pagtiayuda. Naitaman ti subtitle ti suratag. Amin kano ama hard lockdown. Maipayan tunggal pamilya iti 1,000 pesos. Either cash o no in kind. No manungal daw a lockdown. No manudamot iti pamilya.
Umanay nga raw, asang rido ita. Awan na. Pudno tayo ko nadan. Saan da matay iti COVID, nga matay da iti bisit. Ay, iti ko nanti ko na. No kaano amayat ti anayas ti panagsurat ko. Asus! Unay daytan, Domeng. Rosa. Caught in the act. Bakit? Violation. Illegal possession of nganga. Una ko nagudong kayon kaninana. Ala, anya nga agudong. Sinubli ka, tapagrubuatin ka. Papananta. Manutawin mo, Dom. Ha? Kano ay tati pa nagpamanila tayo? Manila. Muna ya. Kat nagpamanila tayo, ta-flight ni tatangin ton rabiin. Nya. Kabawak sakit din ngagpaisaw. Aglubat kan, tasakbay nga agluwas tayo. Kasauna kan tupay kanubit ni tatang. Mga numalipatan na dagiti napatag nga ibilin na. Bayat ti kaawan na. Naimbag pa kanakwada ta makapanda indi Hawaii. Wen, tamasapol ka nula unay amapan, kaskid daw ni Uncle George. Alam mabit lang. Ay, naimbag lakit din Tawan parikot na kadagitin nakad na papeles na. Tila unay medical clearance na Kan, nakabakuna matan ko nam. Wala. Ta sigon kan Auntie Sandra. Awan parikot iti COVID ijay. Hina. Nay, apa yan manang? Nadlaw ka sipod pimanaw to iji airport. Agsasaibag kayo. Saan na nga ta na ipapas ti nagpinakadakin tata nga? Tamang sutil ka pailaang matdumeng. Rabak ko lang, may. May anda ka dilaan. Pudno apasaway ni tatang yo nga maikawak lakit di iti kaawan na Ita lang na ita. Ken sa nabalay. Ag video call kayong tulat ta. Wenmat nga minanang. Di kayo unay maikawa. Ta-advance matan ti technology. Andamot internet da Uncle George si Jai. Di agin nawag kayo. Video call pa. Alakit sa apay kumaatakas tanto. Kasanon, no din tuman ungawagan day jay. Yan. Hawagan tayo ada Uncle kanante. Wenmat. Abangan no sa dinon tumatlakit din ti maturturog di amayo ijayan. Saan basta makapasyar day jay nanang. Tamadama pa lang ti pandemya. So may. So nga unrong ba nga pagdanagan nyo kang tata? Amuyo lang arudin ti ugali na pasaway alaklakayan. No ditoy, mabalin. Ngamnay jay, saan basta makapanglang ay. No saan na kadwad Uncle, wenno Auntie Sandra. Husto timbagan ni Rosa nanang. So nga awan ron ba pagdanagan nyo kang tata? Ay, kumusta ti biyag ti UI sa chairman, kagawad dumay? As usual. Awan mo tinagbaliwan na. Malaksi diti panipatungpal ko karay ti pagribangan. May sa punong barangay. Isumot ti damdamagak UI say. Nang runa kat adda tayo pa lang iti kangitingitan ti pandemya. Haging ka ita. Wan nga rod, di matlang aminan mapukaw dahi ta COVID. No pa'y adda na iti lugar, ano sa dino, kat kontrolado dan ti nasawa virus. Ada mo tayo iti kumarkaro ti kasada. Ay gusto ka UI say. Kumarkaro tapasaway dagiti agindag. Nang runa nagpakampante da, ijaddan bakuna kontra COVID. Ado ngamin ti pilosopo may papaniti dahi takag. Ngamin, anda dagiti pinarwarda nga uray saan mo't a COVID ang naglawag ti nakatayan na. Ikunik dadalatan iti COVID. Dahil tati may sabid daw. Kan amin ang asakit, COVID lakta. Nga uray idi awan COVID.
Dagito ya sakit kat ipatay ti tao. Gusto ka, kagawad. Kas iti may saan nakakatawa, kan makapasuron na pasanak. Ada biktima ti panagtagbat. Intaraday di ospital. Idi na tayo kalpasan ti sumagmamanula nga oras. Indeklarada na tayo gapo iti COVID. Dahil ta tinakala kinaulbo. Nga isumot ti ado ariklamo dagiti kabagyan dagiti natay. Time bis makita dapay kumati bangkay na sakbay maitabong. Hay awanan, naidiritso na iti pagpuran ti bangkay. Jakmat amo kaya at tao. Una, tano adadamag, ano maideklaraan na tayo gapo iti COVID. Dakkel ti makulikta ti ospital, manipod iti may sa siguro ti salunat. Ala, pasit amin na ito ti panagtari ti biyag. Talagang ando na iti palso adamag. No, sana manayunan, makurangan. Uno saan, uray saan matapod no, ipadamag dan, tapno adalang may padamag da. May sakit ti barangay hall. Nagudog ti sekretarya. Kan awan maran ti kagawad nga ode wano officer of the day. Kunak nagbayan ni kagawad pang. Ti manaw mo't lang ti naya banda. Imbagla ko mamakin inistorya. Ay, sumanan na ti kulak. Tsak mababalaw ni tata. Maapya kanayon nga agong ungay. Pasulpan kan pasaway at talaga nagtikakadua nga opisyalis. Kumusta ti barangay, Dom? Adulat ta ti parikot. Saan ang may katday no? Dala ta dagiti pasaway ka barangayan. Isa, jak mababalaw ni tatang no kanayon nga agungad. Wan iso aday jay di kanayon apaka-estresan na. Kaputa kayat na talaga matiyag serbe. Anusan na lang. Bayat saan pa anadanon ti panagraduar na kas chairman ti barangay. Kayat ni nanang, gusto daytan apa nagserbida. Tamanipod pa'y kinatanod, chief tanod, barangay kagawad, aging ga iti chairman. Un nga ron. Sakbay nga adakadang ti panagserbina kas chairman, namin adon anabutusan a kapitan. Last term na tayo Nalpas ko one extension. Katno kaano ang matuloy ti barangay eleksyon, isunto lang ti panaggibos ti takam na. Tirigat na, siya ti endorso na mang sukat kinukwa na. Nga damat punto na. Tapno maituloy mo dagiti narugyanan na proyekto, adi final pass. Kanadapay saan ana implement. Gapu kaawan pondo, gapu iti pandemya. Kandi na kanukayat na magamsaw manan ti kinapintas ti barangay no sumukat na iti posisyon. Husto ni tatang. Isa adi ko na madimo kayat, Jesus. San mo nga ibagbaga ti kasta? No di mo kayat nga ad akagura na kan ni tatang. No kasta, nagsarita kayo ni ti video call kin ni tatang, nanang? Wan, itay laang. Kat, kumusta ka numot ang angkal kan auntie? Nasaya at nakanumot. Nakasaritak mat ni Ipag Sandra, kasta mo ni Kayong. Ay, nasaya at anong kasta, nanang? Dayjay, agpasyarda ka no inton Domingo, mapanda ka no ag beach. Gundaway mat ni tatang, Apay ka no ngamin, asa anak asib murot. Kasano asumurot kayo? Kadanda ni saan pa napalubusan ni tatang, gabot kinilakaydan. Un nga rod ngam kunak. Uray, tay sumot at talaga ti request ni Uncle Leo. Kaya't na makadin na kumamot, uray sumagmamanula nga bulan ni tatang mo.
Tamangan ka no saan doon nga kita pa eh. Adumat nga minan ti an na yan ni Angkel. Nga uri da kami pailangkin ni Duming itchay. Dahil nga road. Sa bagay, uray ni Tatang. Hanggang pilibak pailaang. Tamabalin da tinagbiyahe iti kasdi kabayag da iti aeroplano. Amumod ni Tatang mo, gangganasyo ako nada. Unay matdaytan ako na yung gangganasyo. Katun mat. No kayat nati may sa abanag saan naasardingan. Aging ga iti di na mapadasan nga uray no amo na amarigatan. Kanamok, umanay tuman na dayja nga iparamagnan inton sumangpet. Ano yan? Talaga. Dintuman mo ang puti istoryanaan kadagiti kakadwa na barangay officials. Nakasaritak ni Mayor. Ket adamanen maited nga ayuda kada tayo nang runa kadagiti apektado la unay. Mayat ano kas tao ay say? Mas basit lang agatan. Upay kasta, adamutin listahan kada tayo. Ke iso naman ti priority kakapsat. Kadagiti makuna di unay agrigat ano sanda kumapay basay. Unaan tayo dagiti talaga ang apektaran. Maawatan mi OIC ngam adulata ti agreklamo. Apay adida maikan ket apektado da kanumat. Wen, orekas kasano, anda ka ba alanda? Kahit kasawen, nakapundo da. Teta nga ron tinarigat nga ilawlawag o ay si Dumeng. Bagada nga apektado da mo. Agpapada tayong apektado. Ngam orekas kasano, adalat source ti income tayo. Wano, anda anak tayo. Wano, trabaho ti maysa, kadagiti agasawa. Ken, adapay kit di pensyon ti daduma OIC. Ngam, isu dapat tinariri na maminsan. Naku namon kagawad luseng. Ala, maawatan tayo laptaidan. Awan gayam ni Chairman Gusting. Ket sikati OIC, kagawad doming. Este OIC. Uwain, Kapitan Iskaw. Kumusta mo't dagiti ka barangayam? Ano ipaayan iti ayuda? Awan parekod, Kapitan. Naimbag man. Hindi barangay ko. Nagado ti reklamador. Daytan ha. At daginag ko ng i-report na kano ken mayor. Ken ito opisina ti barangay affairs. Apay, Kapitan. Apay kano ana ikan ididamo iti sap. Ngem ita, ket saanen a kwalipikado. Anya kami di napasamak. Sana balikin ko ana. Tada panggedanan, OIC. Aya, May sa to biro. Ket makitkita mi met nga adda akanayon ti trabaho na. dayta, tinangibasaran niya. Una, taadamot dagiti mas kwalipikado kinkwana. Amaon una maikan iti ayuda. Inlaw-lawag yung kumakin ko na ah. Wen, nailawlawag ngem. Anyangay, ket di namot maawatan. Imbaglangan, tawan kas jay di barangay may. Kami naipaawat mi ngay muna. Nasaya at Kasta kumamot iti barangay ko, tapno awan buong ti ulo. Madimat nga mintikas ta Ngayon, adda na kaidanon kanya. Ang uray ti kalib, inti may sa kagawad na. Nakaawat ka nung wano naikan. Anya? Ken manugang ti barangay treasurer na naikan. Hindi no tamay may sa kano ti bangad Sa orda nga rut Ken adda trabaho ti anak na nga kinasawa ti manugang. Kunak anaikan. Sus, apay kastangay kapitan, kunadan Ngayon no, adda makaireport iti da ito. Delikado. Apay? Naingat ti pamilin ti presidente. Amasapula na anayas ti pan nakaitid dahil ting ayuda.
Daytan Kanadamag ko pa at 5,000 kano idi kat naksayan iti 50 pesos. Apay ka no? Dayta tinjakam mo. Ay sus, dayta lakit din 50 pesos ti pang dadaulam di tanagan mo. Saan makun ko na? Tanood da imawat duagasot a kabarangayan da multiplied by 50. Ay di mano da jayay. Wan, aya. Sus, amo damot ti agbiag. Dayta laeng takalukwan. Tirigat na ka no? Nagpirmada pa ngay muna. Sakbayan na yawat ti kwarta. So di dal nakareklamaw. Ay, kastoy latan ati aramid ta iti inaldaw Rosa. Agpalabas ta iti oras iti punerarya nga oray awan nakamasayag kung customer ta abangkay. Wan nanang, tadamot lata marami dito pagpalabasan tayo iti oras. Talagamot. Kun di oray man iti balay, adumot ti mabalin ko pagpalabasan. Agamawan. Kay kayat ko ti rumuar kat dituin punerarya ti pagmalmalamak. Apay mat nanang? Ewan tapno mayaw awan ko ti kaawan ni tatang mo. Ay, wan anya? Apay nga gisem ka sa nakitaang. Wan tamalagip ko dagiti pinasugno diyo no daduma. Kailo yung matlang aya. Ay kat si Kamot Rosa. Kaslasaan kayong agpinpin na uyo ka ni Dumeng. Sa bagay, gagagay mo't at talaga tisan a panagkinaawatan ti agasawa. Katuan mat. Ang kastoy kit diti mapaliw ko ita, Rosa. Anya day tananang. Kas lakit din ad-adda nga umirot ti ayan-ayat ti agasawa no kastoy nga agin natayo da. Oh? Wun, kastaman ti napaliw ko. Kanayon mo ti nasigsigaak di pa nag-video call mi kang tatang mau. Aya. Amangan mo da kayo matikanayan amang sagsagga iti dayta. Kasta nga tama ni tatang. Anya? Nene. Jak ibagbaga da kayo lat agay ayat Ngam. Kasta nga tama ni tatang. Ay, jak lang mo. Tangay umad-adon sa ti problema ni Duming kasuay sa ibagak nga agawi din ni tatang mo. Ay, agpay so day tananang. Ado ti agreklamo maipapan itisap kas kada ayuda. Kat matikaw san ni Duming. Dinan san masungbatan ti daddo maasaludsod. Gapot ang matikaw agbalbalin sa nakaslamamon ti puso na. Kaasyan namot amin at nga umasidag. Katibanag na, kasla first come first serve san ti mapaspasama. Dayta nga raw, first come first serve no nakaununa datay baknang kat agin papakaase akaslawan isa ang nan nga uri addam sa nga kabani di balay na ikan nalatan. Iso nga maawanan tumutun na datay awan isa ang na talaga. Iso apagawid ako ni tatang mau. Isuman ti mangkita kadagita problema. Adda kayat kong ipadamag kada kayo kakadua. Ket dayti ko mati pampanunutin niyo. Saan tayo kumatultuladoy? Anya day tao ay si Dumay? Sige OIC, dungag kami. Nasuspinde ni Kapitan Isko iti barangay Namuro. Nay, apay ngay uway say? Anya ti basol na? Ang mga nung maipapan iti ayuda kas kadasap OIC. Napugtuam. Anda ngamin na iti kabarangayan daan nagturid anang report. Agasam, kinisayan na iti 50 pesos ini tinaited asap. Una yun. Day talakit din. Ado nga ro ti talaga agam round. Tamuda siguro kat awan makaiturod ang mapanagreklamo. Kasta ka naman ang tinapasama kita. Anya? Sus, apay akasta. Nasuspinde agraman treasurer na. Ay, naspakan. Day talang agatan, nadadaol da. Nupay hindi na ni Kapitan. Di na amo na ita. Kas Kapitan, nairaman latan. Siyempre, command responsibility na ita.
At damot report na ito dito opisina ni Mayor Idikaw. Awan pare ko, nakapirma amin lagi ti imawat. Ngam tirigat na, nagkaykaysada na pan nagreklamaw. Anak sayan tinaited karakwara. Aduda kun nasaksyan da. Siyempre, boses ti masa ti patyenda. O naidaitan. Isa pang asayo kakadwa. Santay ko maatultuladan dagi dyan. Noon niya ti maited nga ayuda, iso ko matiitag karagi ti maikan. Apay nga minakasta, kapitan. Mali ba yun? Ay, naiturog kumatay. Awan nga ta, ti imay. Ito na kwan, noon naira lang ang imay. Apay nga akas tao ay say, maturog kamit, kunaran ta. Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya ti panagan mo kun ko na. Tigre, padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabali namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wennutok gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanan aparang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. At to iti istorya ngayon kam pinauluan. Tao wano pusa. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Anyaman nga tanti suratay. Sana lang aroda na makapanunot iti suratay. Umagibas pa yun at isuyab ka. Nakitsin to dananang kan Rosa. Napasta, iridip ko pa. Sakbay na. Sa angak pa ti rice cooker ako nana. Ang mga namakambaso lak tumanan no saan ko ang arami ti bilin na. Nakamiso at tumanan. Nay, apa yan di maul? Imabay kamot kanya. Di mo kunaan na maturong kamay. Ni, talaga makaawat sa iti sao to'y tarakan ni Rosa. Sa bagay.
kasasauna kasla tao manipod idikuting. Siguro, maawatan na nagiti sa umay ngam saan lang nga makasawa kasla tao. Ay, dito'y kalangar tamang sa angak. Kalpasan na, iridip taway. Unay, alaway, maawatan. Maturog kamay, no kayat na ako. Anday ta. Nalpasan ti paborito ka drama akwala. Hindi po ti radyo ko. Napinta sa talaga ti drama akwala ada ka magaya mi ti likod akwala. Ala, di mo kunaan na makaawat ka iti sao. Akas iti pusa ani kwala iti drama kwala iti bomboradyaw. Na gusto ko makaawatan na. Takdak ka labasit ng kuting. Alawan, bayam taikan ka iti kanam. Wen kadiyam mo ka mabisinkan. Naglaing ka talaga. Naglaing kan kwala. Nay, andan ni Ador. Kakay, nasapa ka man ita sumangpay. Wen, nasakit nga minti ulok. Mabit lang nga raw tamang isaang akon. Anya, kayat mo asawan. Saan ka pa nakaluto iti pangaldawan ta? Nasapa pa'y may. Mangisaang ako main itay, ngam husto mo ta sumangput kan. Ay, anyan. Di taman lang aminan pusam tigig gamang. Ay, saan mo akapong tutipusa ka? Kita, kusilahapan na ka. Ampakag tupay ikit di day ta. Hoy, sika sigin ko alawan, umadoyukan dito'y tanay, pagpupudutan da ka. Anyan akin na agraraman day ta. Nining? Kat, anya ko mo ito? Anya, anak mo, tanining ti awag mo. Anya nga rod, kat dinak mo't maipaayan iti anak. Kaya't ko kumamot ati maadaan iti anak hanggang awan mait. Kat, nagtarakan kan iti pusa. Kat, pagbalay ng payan akas laubeng. Apay aya, awan nga rod ti liwliwat no saan ati pusa. Apay pakasiksik na maya. Apay kit din nga awan kat adday ta. Aldawon, ngam saan ka pa yan nakaluto? Wine, agluto akon, senyor. Surungkol. Nya. Naglukon. Nagbalatakit kanyakon. Ay, apay ngamin nga agpayso Apay adi kami mutin maadan iti anak ken mayang. Siyak nga ta, ti ada diferensya na. Wenno iso. Anya nga ta no agpa-doktor kami. Tapno maamuan no asino ti adda parikot na. Tadi ikat pusa ti tartarakanan na. Ken pagbalinan na payin nga anak na. Nakaturog ka din, bakit? Apay, anya man ti bagam. Awa na kitimod Dinaksi nga maturog kan. Kwa, alda ko maibagak. Anya dayta, ibaga mo. Anya nga tano, imbis apo sa titaraknam, kun igas-gastusam itinangi na akanan na, kun anya pay dita, kun pangibusam iti oras mo, ket mangampon ta iti ubing. Anya? Kun
Agpakita ta iti doktor. Tapno maamuan ta no anya ti parikot. Ta saan ta matlangan amaadan iti anak. Ay, mangampun ka iti ubing. Nakalpasan na. Nakasulsul pa. Saan mo nga mo? Noon niya tinagtaudan na. Anya? Saan ko kaya? Naimimbag ti pusa. Ta saan nasulpeng? Kat, matarakan na kanto no bumakat ka? Anya? Sige. Dahil ta titarak nang. Ta ibaon mo tungag timpla iti kapim. No di kan makabaal. Anya? Si kamagam ti madanon ko dito store ni Banay, insan mayang. Wen manang Rosa. Ne, nagpintasan ti Maris ti pusam. Anya lahi na? Pusakal, manang. Pusakal? Pumatay? Ada, saan, manang? Ni, naawatan nang sa timbaga. Ay, kuwan makaawat iti sao. Ngam, syempre, saan makasao, akas kada tayo. Ay, mayat Talo ti Maris na. Ay, anya tinagan na. Kuala, manang. Kuala? Ni, amunan sa tinagan na. Amo na, manang. Uray sa dino ti ayan na. Numangnag na tinagan na. Ay, darasan na ti umasidag. Ay, agpadadangord iti pusak Aya? Ngam, Dahito ti kanayon apuon ti ririmikin lakay ko, manang. Ad-adda ka no pa'y nga as-asikatswak to'y pusa ngam isaw. anya? Uy, imbag ka no pa'y to'y pusa, tamaigatangak iti naimas asidaan na. Ken ipan ko ka no iti veterinary no aglaladot ngam isaw. Ay, uri ibaga na anasakit kan huti bagbagi na, jak pa'y ibaga ngagpa-doktor. Anyan? Isulaang mo tiliw-liwa, taawa mo anak may aging gaita manang Rosa. Ni, kasmat kanyak Manon atawan mi kendumeng, ngam awan pa'y anak mi. Agpada kayo nga roden Imbis ko mga ubeng, tampunan nyo, pusa. Saan mat ngamin akayat ni Duming nanang? Di na kahit amangampun kami. Nang runa no saan mi nga ammo tinagtaudan na. Day talaang No kabagyam mat, inton dumakulan tay ampun mo, agsublin kada tatang na. Depende mo't nga taday tanay. Saan kayo mo't ang maadan iti anak kan Dumeng? Bakit kan lakay kami matan kan namayaw? Asos kasano kay to no da kayo matan ti aglakay kan agbakay? Makaamuditan Basta no siyak, kayat ko, siyak ti umunan to amatay. Anya, saan ko kayat ti maud-ude? No talaga adi kam tulatamadan iti anakin ni Domeng. Si kamot gayam tinakatakder dito, ibayaw ilyaw. Agudong kan samay. Wan, bayaw Doming. Ngayon kaslad na parikot mo. Ta nakuran-ran tamuging mo. Masurunak nga rin bakot ko. Iso asyak man ti mapan makichinda. Katgatangak dagiti kayat ko masida. Anya? Numabalin la ko kat saan kon nga yawatan iti kwarta. Apay Mike. Andan sakit diriri yung agasawa. Bayaw. Just kikit di tikastoy. Tapay. Napatpatag pa iti tarakan na pusa. Ngumsyak. Anya? Pag ko na Mike. Kasano adyak ko na antikasta. Makagatang iti naimas asidaan tay pusa na. Ngumsyak. Saan? Anya? Wan bayaw. At dapay jay dilata nga in-order na online.
At dato na adilata para pusa kun tay katpud anangina. Unay ay. Idinto asyak. Pasaray lining tanga itlog ti sidak. Daytan na. Kun ado ti oras na ije pusa na ngem siyak nga asawa na. Asino mo ti saan amasoron. Iso siyak man ti mapan makitsinda. Mas daawak ngamin kada kayo kinlakay mo gayam. Agli matawan yan nga agasawa ngam awan matlangan anak yo. Ay, saan ko nga ron nga amaw isang. Kaya't ko ti maadaan iti anak angam. Kasano? Iso nagtarakenak iti pusan Makapagkatawa akmet. Imbis ko mga ubing tampunam kan aywanam. Sakit din. Anya nga rod ngay, saan ko akayat ti agaywan iti ubeng nga saan ko mutnganak. Yun lang. Kayat ko, mismo nagtaod kanya. Agpa-doktor kayo Saan ko akayat? Anya? Amangan no, sakit di ti adda diferensya na. Isukat nak nila kay ko. Sus, daytan Isu abay amlatan. No talaga nga awanan niya nga iti maramidan tayo. Well, nam asino nga iti sanggiryon to, inton aglakay kan agbakit kayon. Ayan niya nga rod. No awan to ti mga sikaso kada kami. Akahan niya nga makamuditan. No apay ngamin. Nagado dita ti agsasaruno ti anak na. At damot saan ama ipaayan. Iti kwarta. Andang matintad kukin ka. Kun may sa, awan mat paggastuam. Anya nga awan? Tipusam. Anya ka nga rudain. Alangan mo't abisinam. Uray ayop. Ada makarbungan nang agbyag. No kumatao, iso. Niya? Awan maganab mo ti pusa. Sakit, mapan mo pa'y ungwa-ungwan. Umapal ka laeng Uwan, umapalak. Naimbag pa'y tapusa. Tamaungwam ngumsyak at tao kun asawam. Saan? Kasano, dandanisaan ka nga agbrush your teeth. Anya? Inton kwakit din. Minalok day tapusa. Anya ko na milyong? Aday ta, nanggag na ka ni Kuala. Makamu ka man langan iti biyag mo? Nanay, papanamon. Ilyong, papanam. Mapanak agsapol iti katagay ko. Bayaw ilang, agsulsulo ka mo tito yung agtagtagay. Kadwa anak man kit di, bayaw. Pagustuhan kayo di may sa light beer. Yung may salanga, tapno saan mo mata ko na. Kasta banay. Mangtod ka man iti may sa light beer dita. Andan sakit di barbarte ka ma. Di mo kunahin at asawa mo na. Talagang iso, bayaw. Kasanukit. Kanayon kami nga agsubang. Gapo iti tarakan na pusa. Bay-bay amlatan, tayo so tiliwliwana. Tapada kayo ba't nga wan pa'y anak na? Wungag paiso. Naimbag man. Tasaan kayo nga agapa kini Insan Rosa? Saan? Awan rason, tap na agapa kami. Anya nga ruti mabalin no saan kami pa'y amaadaan iti anak. Talagang awan maaramidan tayo no kasta talaga. Anya nga rod. Awan ti mabalin. Awatan Gusto ka. Ket ti ko na mapanagtarakan na iti pusa. Bay-bay amaw. Kumaa. No saan akas jeter aramidan na iti pusa na. Abak na pa iti tao. Wino. Ubing iti aramidan na. Marin sa. Pagimunam tayo pusa rin bakit mau? Uwan. Aklunag. Ngamin, kasla na patagpayan tayo pusa na ngam siyak nga asawa na.
Daytaman ti istorya kanyak ni Dumeng, nanang. Palalumot daytan. Pagimunan ni Ilyong tipusa ni Insan Mayang. Sa bagay, di mo mat mapabasol ni Ilyong Madimot ano kasta? Mas pa si kaswan nandiya po sa angam nila kay na ay, maday. Sa bagay, adataraken ko ngagpaiso. Awan anak mikin ni Dumeng. Ngam, mas paimot ati panangipatag ko kan panangasikasok iti asawak ngam tay pusa. Iso anong maminsan, sa anak apabor, kadagitay sobra, ti panangipatagda, kadagiti tarakenda. Anya? Puwera de los buenos ditan. Nadungo kayo matkan rambutan na. At dapay ni Habila. Not to the extent, ako nada iti English, no gusto di ko na. Sobra. Dapay tayo nabuyak iti Facebook. Ungungwan na kit din di asaw. Nadalos dagi jay nanang. Tasaan da nga gigan ni Tirwan. Nadalos. Ngam sulat ka dahi jay. Suro sa. Sa bagay matkit din. At natupay jay ang kuna, baby ko, anak ko. Kunada. Ha? Ay. Tay asawa ti Amerikano di talaon. Nalabsak iti na minsan. Nasdaawak. Ti kunakit adan anak daw no ampun data. Anak ko, baby ko, kunkunana. Idi nagtaol di saksaklutin na. Aso magayam. Sinirip ko, iso nakita. Ay, por Diyos, por Santo. Aso, jar arako, pinangong umuan, por Diyos. Hala. Nupay kasta, alakot. Pakaragsakan da siguro. Kanya-kanyang choice ko na tayo laktan. Iso asan tayo na ya, dildilawin na kiti kakasta. Tahus tu damit, no isudat agkalintigan kono. Ay, Aba, Ilyong! Anit na pasama ka? Timbalibag mo pa'y tirikat? Agsarita naman itinalapan. Kit kayat kong aglin na wagta. Anya mananday ta? Agpili ka. Tao o pusa. Anya po? Anya din ta sasawam? Naumakon. Ganda ni awan panahon mo kanya. Gapo ititarakan mo pusa. Anya? Agsinatapay lang itipagnadan. Agawid ak balay datatang. Sungbaran na! Pusa! Win mo siya! Timakunak iti dayta. Masapol nga urnusan nyo ti bagbagiyaw. Masapol nga kinaawatan kayaw. Maumakmatan, bayaw. Dinaklangamin mo't maawatan, I say. Saan nga agbaliw? Nakaikod din akon. Agawid aklangan iti balay datatang. Ay, lakahay, promise. Sana na maulit day jay. Unay kay lakit din. Pusa only, agsina kayaw. Pusa lang, umda sa pagsinaan. Ano yan? May turog kumatay. Ada iti abay ko ni Puseng. Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.